Good morning. Adap kami kadang kadang kami ini nang itu mangno dari live kebang angko hebang isi ini alam clarification kipi pan sini li live angko kedang tang penanganan di peno social media long kijumpu dalam isi ini alam puto rada pan apa clarification sini li ini live angko number 1 abang ke 6th schedule to the Constitution of India long punot by Indian Constitution of da ke bikiche tum da word jok long le ke bikiche tum da dulong le ke bikiche tum da trading license mate da behabe par claim long le ku non se ke top lo ku da CEM Akehai mata kaning je do la si deli pen simple dai la na lam pading da mo lo ke bikiche tum da word ke jok longi ma long le ma ko lama bang ke da ka question masih da ka lo athe 6th schedule of the Constitution of India dak paragraph 2 sub paragraph 6 lapan 7 along masih tok dak lo dak 7 long tok la hello the district or the regional council may after its first constitution make rules they with the approval of the governor with regard to the matters specified in sub paragraph 6 of the paragraph and may also make rules la dak tok do la ke paragraph 2 sub paragraph 7 long. Let's say 1969 aprang ke with the approval of the governor public. Let's say 1969 autonomous state Meghalaya aphan hill state pida da phibang ke la with the approval of the governor putok dala. Let's say ajano seta nona bang ke da paragraph 2 sa paragraph 7 on seta lo district council atum di alang tum first constitution polodang te la ke after the creation of Mikir Hills after 5 years of hike la election do lo polotang de la so phi bangke la da rules selam un pola da top dak la seta 1951 pen non an ke letung 2025 ano district council mata autonomous council pen la da rules ti letung non ata selam lela la se water selam nang ji mata da separate water sa kini selam nang ji district council pen autonomous council pen po elitum kehang kong mane kehang bomalam ke la hello la se lake 6th schedule of Constitution of India paragraph 2 sa paragraph 7 se tok dak rules ke lake mina se salam nang polake bang India government nang salam di pelo Assam government nang salam di pelo lase lake mina se salam nang po non ilitum article 244A autonomous state hang bom no autonomous state ke bang directly Assam government tum ke lake nang pitan telo ba India government nang slame nang pitan telo ke hang ben silongi lason athasi ilitum da waterly salam ji kusdame Guwahati High Court में गले तुम के केस के ऑलरेडी लगे वर्डिक्ट पिया लो सलाम होई पोलो लगे पीपोसी अलग तुम सलाम ले दत मा लामन के ऑटोनोमस काउंसिल तुम ले मो अलग तुम ले लगे आंसर पचिपिना ला लापेन aku isia bange alang ni ganing je pon thula hello da non tribal satung da beha paper claim long le pukala re no hokta ke tobe lapen ke lage article 19 along di alang hello fundamental duties fundamental rights along lamen sekian da hadakat ateng polotang de India so bude no hokta dolong no hokta beha paper claim long ha Bihar le da mon UP le da mon Delhi da mon Bombay cham da mon Chennai da mon hadak elitum Dakar benglong atum da hadak beha paper claim nam long lo po hadak tok do la so lama ba ke la ke as a whole India tum phansi la ke kipuda seta India kadoi hone pudang mustabe ako 6th schedule hawar ado na choklo polodang da constitution masa ka prek doko da ke 6th schedule ke lake ilitum la da Assam Meghalaya Tripura la pen some part of Mizoram la da la so area arloke hala India constitution article 19 ong ke tok do mustabe ako la da ako la da ka prek aron do thula la si hada article 19 along Article 19G along at to practice any profession or to carry on any occupation or trade or business along hadak ke tok do hadak bang India so bolotang de fundamental rights law seta that ko 6th schedule of the Constitution of India that paragraph 10 along that ke tok thu do la hello paragraph 10 to D along ke tok la hello prescribe that no person who is not a member of the scheduled tribe resident in the district shall carry on wholesale or retail business in any community except under a license issued in that behalf by the district council or autonomous council like paragraph 10 to D along se daga top do ahok lo India so tum no business claim sita 6 schedule habar alo ke dak paragraph 10 to D teng polotang te
autonomous council pen a concern of a pin ke trading license of a pin ke ladak ma yok claim de non Meghalaya logen ali non tribal atumke gopene panang hunti so le pine chukimi pono aso sa dukan le chukimi busta trading license do nai tai le tum karbian lo logen ni gachini teng bulu tangte thedung dukan atum si council pen trading license do ta hai abi ta hai seta aso sa atumke a business atumke ladake trading license of a pin si pusi claim ra lo ladake lasi lake claim un tema India so bulu tangte no hok ta claim un Bombay Delhi le tum claim nam ta un seta dak 6 dul hamara lo ke non tribal atumke ladake directly ladake trading license autonomous council pen ladak PNP pin ke ladake atum claim ni lake dasi paragraph 10 tu di long sila ke tok dak la hello la pen land meter thak yung silang dami bulu tang de long le yung silang dami long le land meter transfer of land itum long le piun ema po thak yung silang dami bulu tang de dak elitum paragraph dak 3 paragraph 3 long 1 ye long se dak tok dak lo dak transfer of land po dak hala dak language lam the ke tok do la si dak kedam tangar ni penan tale tum theglong lo dak solar project on 18000 bighas to dak lease ki piji to ho konane ambani bhanon ko ane 100 bighas 1000 bighas ki piji to ho lason hata se kapra dom hana son lease ki pi to ho jap to ho long le ke jor to ho di la pen gala non pgr bgr lam da danang le rok lo lasi paragraph 3 1 ye teng pulo dang te council atum pulo lease piun pulo mane di lease piun maybe for 100 years or 90 years or 99 years it does not matter de seta lease piun pose council tum ganin je seta dak land meter paragraph 3.1 e long langdam pulo tang le pilo tok dak tok la lo ho dak transfer of land act 1953 ateng pulo tang te it prohibited sale mortgage lease barter give or transfer in any other way of land by a tribal to non-tribal or by a non-tribal to another non-tribal except with the sanction of the district council dak tok dak asi paragraph 3.1 e teng pulo tang te ke jor ke aphilam no mate kopine kangjin so ben banghan dani pi to buga aphilam no lease na piun e product tok dak te autonomous council atum komane phan lease ki piji buga lam ase avela lasi dak shikshidula ateng pulo tang te paragraph 3.1 ya so law teng constitution teng pulo tang te autonomous council mate district council atum ke lake aron se gar khan lo la lo ele pui ba ke la lo la so na taxi non ele tum ladak langdam lo pulo tang te tribal belt and block non dimoria area dumra karbi tumido area amri karbi area lo make ada tribal belt and block lo same lason tak si karbi atom long lesi non chiri pharu chiri suri lason tak si Assam government atum kopene development amen pen metropolitan city kapang dang Guwahati city kapang dang amen pen lapan kopene lason tak si military akem ki bia men pen tribal phan ka protect men pen si non ba ke long le chiri suri hala da non Assam government tum cherai pi bom no lage ha dak sonapur amerika bitum area long lo la pen ke dam tang 3-4 days aprang g+ po news long thai tum thai lo Guwahati long 10 Assam battalion na headquarter non puthot tribal belt and block ladak la dimoria area long kusutuli polong si chiri suri ko ane dangan ni cherai phana dak la tum pine alo datum declare alo la pen kala tunge tok bang la hello paklang tu news paklang tu ke la bangso kosutuli alo karbi tu area alo hadak chiri suri so se 10 Assam battalion hadak ngi biji pokla ke for the protection of tribal people and their land rights ku seda tok seta la ke protection tribal protection ni amen pen sila tum ladak 10 Assam battalion headquarter kosutuli rom bi polo seta pinier ni anda karbi autonomous council atum hala dak do karbi tu ma phan long le bangkithi apen kala dak Kamrup metropolitan city kapang dangalong karbialong le ko anane la tung ka capture da bangke karbi autonomous council benta langdum di lasi isi ningdu memela mangal hello ada ka district ka prek lo pupena masela dak bang odun probasona tha seta nearly 3 lakh so se dak ke do amri karbi po dak dumra karbi atum han piniani majok ta me dak ke rap dum dia phan piniani ase tong chi pinu de mayok ta isi ma humi me ala mangal hello isi litum ningdu memelam history lang damlo bolo tang te 1949-50 along Ru Samson Singh inti alang li ingnar pendam si non Sonapur area aso ke towar re Sonapur area la pen kala non penangan area an la karbi area ana bangke mikir hills song ka parloi bhanala sot alang li bor iolo seta hala da Gopinath Bordoloi pen chemesa ni not
karbia songja polo purusura mingti TPCA so alang le ke kroi dun de mikir hills long dodu nang ne pu ala minister tum ki pu alam ke kroi dun de pena porsi Samsung sing ti aphan tame mikir hills along nang ke dodu ni pala mani reject de lo la pen Samsung sing ti phan hemana pa dolong de do la pen Samsung sing ti hala so in jo la mikir hills boundary ki thik dam hut alang le phan chak che de pena por theng piang song se alang le mek jang nang la so theng pierong non ban ke pipet lo four lane ke bang ma seta la so theng pierong ke do be ka dim ke la historical place lo nali tum Guwahati dam lo tang hala SSB Sastra Semabal ko headquarter army headquarter do lapen ken kam hini thom dam cholote pu in atho site hala dak edona hem do non dukan kim dalo four lane ma masila pipet la dak si Samsung sing ti 1949 50 long aju pang thang la puan da lang le duk do lo la pen la so Purusura mingti ke kroi don de pena posi pinier ni amri karbi area dumra along ve bangke kamrup long de kolo pen kamrup long ke to ko pena por pinier ni 6 schedule hadak pangdang de lo pen 6 schedule pangdang de pena posi tribal belt and block pos dame nang dum chini lo sonapur area bangke pini ke ke che dum si plank sel la pen amri karbi atom pinier ni amri lori ke che hang kan pickup so selo pinier ni sita pinier ni antame halak tuma se tong pinier ni antame asam government tum arjuje de lo la sin ning duk me melo dak lak khom so sakar bitun pinier duk do lo sita pini apor niltum APHLC ban niltum planning bang hello in for the future niltum planning bang hello je constitution teng polo tang te provision isi dolan la tum aphan je hada ki do kar bi lak thom so se ki do kar bi dom phan la dumra long re amri kar bi dom phan puthot ili tum mari dang che ban je phan non mat ke le tum matha krang tang kun e seta la ke article 244 e long ma se da provision do ko lo hada ki to bang hello notwithstanding anything in the constitution, Parliament may by law form within the state of Assam an autonomous state comprising, whether wholly or in part or any of the tribal areas specified in part 1. Di Karbiang long lapan di Mahasau tum autonomous state yang si kim, more sinang kim lo perlu tangte halate boktera tribal areas to anaphan ili tum kiman jadi kondisi provision tu. Lah hello. Lah si pini nilihin pen puthot Karbiang long ra phan kapachini kang tung bang la hello ili tum manghudu nang ne kipi ke chetum dak dolong le lapan bot jolong le punoh ta ke tobe pu komande kan ye bang dota me seta paragraph 2 sub paragraph 7 ong se tok dak lo dak ke commerce election thurji ma commerce vote pinai ma commerce dak citizenship ma hala dak rules selam nai pu autonomous constitution claim mek nai hala dak rondo pen hinia bang ke article 19 GA teng bulutang te majok da business claim pun tema seta paragraph 10 teng bulutang te paragraph 10 tu dia teng bulutang te sik sidul hamara loke lake thang bang bianing hang link dak business tang claim thabar long le la lo la pen ke chini ne pina bang pu han ke la son trading license pine kipi thap kipi pru la hai bang ho ili tum arona be la pen paragraph 318 teng bulutang te transfer of land wala da hobdo hada ke tok do paragraph 318 teng bulutang te dak ili tum sik schedule hamara loke ke jor ta ho la pen ka kaprek pu ke long le dan ki pita long le chelar ta long le la pen list ta pi ne la lo la se list ki piji pu la kamatha kongkang kiri kongkang atung ke la ke dead long ri ka pavir tum lo la ke ka jor tum lo la ke la hello la pen ki jut sia bang le pu ngatung mal hello je ili tum ajat akam le klemis tame constitution ateng aron ateng se kam klem na ya the dake ili tum ke dake dictatorship country ta gali la pen ke communist country ta gali posi le tum ke constitution do constitution ateng se dake klem nai athe India constitution phan ke la son se bola de constitution is the supreme law of the land that talk about outlining fundamental rules defining powers and establishing the framework for governance and citizens right that talk la si isia that mate da India that along ke itum ke thin nai ron bola da constitution hello constitution teng pencil itum kam claim nai la so teng pen kam claim lo bola tang aron teng pen kam claim lo bola tang te sarkar ta constitution man kar kanun ei la hello itum ning chi bi nai ke la hello se thi hek pen li video bang ke lan se selam thek cholo la pen mukachini nai ya som do an sa tame ni li peklang bon bonji lan thang se nilam the pir kalo kardom thank you